Dobra večer, draga djeca. Ovo je Luka. A ovo je teta pričalica Danijela. I za večeras smo pripremili priču koja se naziva Djedov tajni div. Djedov tajni div. Maleni Bili našao se u nevolji. Djede, rekao je, cijeli dan slikamo gradski mural, ali ga jednostavno ne možemo dovršiti. Nitko ne može dosegnuti vrh zida, Ne brini se, rekao je djed. poznajem momka koji nam može pomoći. Šake su mu velike kao stolovi, Nastavio je djed. noge duge kao kanalizacijske cijevi, a stopala golema kao čamci. Znaš li na koga mislim? Na tajnoga diva, suzahom je rekao Bili. Djede, već si mi 1000 puta rekao za njega. Izmišljaš ga, Ja nikada ne izmišljam. rekao je djed. Sjećaš li se kako smo prošloga ljeta otišli na kampiranje? Da, djede, rekao je Bili i uzdahnuo. Div je bio ondje i čuvao nas. Pazio da budemo sigurni. A sjećaš li se kad je gradski sad prestao raditi? Da, djede, promrljao je Bili, Div ga je popravio. rekao je djed. A sjećaš li se kako se naš čamac zatekao u oluji? Da, djede, rekao je Bili i uzdahnuo. Div nas je sigurno odvukao na obalu. Ali djede, to nije moguće, rekao je Bili. Ja nisam vidio diva, Možda nisi dovoljno dobro gledao. odgovorio je djed. A to nije sve što je div učinio. Usto je i držao veliki hrast kako se ne bi srušio na vjetru. Pomagao automobilima da pređu preko mosta kad se dio mosta srušio. Uhvatio tvoj balon prije nego što je odletio s vjetrom i spasio Murphyja koji je zaglavio na krovu. Div sve to radi za naš grad, tiho i bez podizanja prašine, a to ne zna nitko osim mene. Do mojih godina stekneš oštro oko. Ali djede, rekao je Bili, ako div toliko pomaže i toliko je dobar, zašto želi ostati toliko velika tajna? Zato što se ljudi boje onoga što je drugačije. Rekao je djed. Kad ljudi ugledaju diva, vrište i bježe. Njega to rastuži. Ja se ne bih uplašio šašavog, starog diva, narugao se Bili, da je stvaran, a nije, Pokušaj sutra ustati u zoru i otići do murala. rekao je djed i namignuo. Murphy je sutradan u zoru probudio Bilija. Billy je pokušao ponovno zaspati, ali Murphy nije prestao lajati. Stoga je Billy odlučio odvesti ga u šetnju i jednom zauvijek dokazati da djedov tajni div nije stvaran. Kad su se približili muralu, Murphy je zacvirio u strahu. Murphy, nemoj biti bedast, rekao je Billy kad su skrenuli iza ugla. Divovi ne Div! Bio je stvaran, bio je golem i bio je strašan. Billy je pobjegao, što je brže mogao, ali tada se zamislio. Možda je to ono što je djed mislio kad je rekao da se ljudi boje onoga što je drugačije. Billy se okrenuo. Ali div više nije bio ondje. Billy je prošao djedu i rekao mu šta se dogodilo. Nisam smio pobjeći, rekao je tužno. Pa, svi katkada pogrešimo. Rekao je djed. Ali uvjeren sam da se možeš dosjetiti kako pomoći divu da se osjeća bolje. Od čega se ti osjećaš bolje kad si tužan? Billy je na trenutak zamislio. A tada je došao na sjajnu zamisao. Rekao je djedu za svoj plan, pa su prionili poslu. Čekićili su, pilili, čitav su dan marljivo radili kako bi divu načinili dan koji nikada neće zaboraviti. Kad su ga završili, podignuli su Murphyja na visoko mjesto, nadajući se da će div ponovno doći i spasiti ga. Ali tada nisu mogli dugo doli čekati i čekati. Čekali su cijelo poslijepodne.
dok sunce nije počelo zalaziti. Što ako se div ne vrati? Upitao je Billy. Možda mu je dojadilo da ljudi bježe i vrište. Možda zbog mene više ne želi živjeti u ovom gradu. Ali tada ugledali su noge duge poput kanalizacijskih cijevi, šake velike poput stolova i stopala golema poput čamca. Bio je to div, kao što su djed i Billy planirali. Div je spasio Murphyja s visine, a tada je ugledao dar i nasmiješio se. Prvi put od kada ga je djed poznavao. Billy je shvatio da div nije samo div. Div je i osoba. I želio je ono što svatko želi kad je tužan. Prijatelja. Kraj.